Dokmoka Police Station along Sangpi Miriam rong pipia phan aring hukapaso po abirta raratum arjulong si Dokmoka Police Station OC Nilomoni Malakar aphan suspension pivek nangji pu Dokmoka hitialong raratum thur pakpen airset prongset Kachesong abirta nangli. Assam alu the dunjoy amat Assam Sarkar na pen police atum apong karbia tuma phan nang kachenek. Kachesong karjulong benta ning oi meme ning kang meme. Ini tumhara apong Assam alu the dunjot pungat Assam Sarkar na pen Assam police tum karbia khai phan apong kachenek. Nang chenek mana chenek ne? Ini tum karbia khai ludet lemdet pusi nang iba sara tuma apong ke chenek. Ini tumenjir sumila orang pipan mekai dut pachilot kopilot piniani Assam police action entek protente pinyamat mana mat pinyamat ang so ausan promon pinusla kopia poti hana hede mati tum karbia lo tumas kau sula cakong abi dalama ada yang huki paso kato kawin secara prong sosial media lo ke Mariam lo pipi ada yang huki so foto bilis prong aku tuh gilang minta jumsun be ni nida kopi bos na jumsun na keder lasi nari tu macam itu binong butante nari tu pinyamat alangi labang su cicok Chennai house pan hasti pinon kadang sakun ke patamol lapen isi kacuduri gantung Assam Chief Minister non, ma India Prime Minister non, itun Kachesong dok thegong botante. Kipolo kami kami tu jadi di pose, ingno lo pante na kilang ren bindong Assam Sarkar tu bala bakti. Patang mai ini sini nanti, itu mante na kilang ren bindong, itu manja pong januli jontu jonwa itu. Cecak yang mana bakti? Cecak ke? Morion lo pipan justice di itu Kachesong make kai mata tu sore mariam lo tupilo pega ke koma kumpi terangi itu dia lo tidak boleh itu jangan kemana aku job tiket berutante itu jangan boleh kurpak ke somori pindah Dokmoka hama dari Kachesong di futa memang Kachesong lo Dokmoka si go back pu ke hang kata. Go back. Dokmoka si go back. Dokmoka si go justice. We want justice. We want justice. Assam police go back. Assam police go back. Assam police go back. Assam police का गुंडागिरी नहीं चलेगा. नहीं चलेगा. Assam police का गुंडागिरी नहीं चलेगा. Itu teroris kali. Teroris sana kan hai. Teroris macam kering tang sikit itu cace. Masih bangsa Asian ke asap ini padam. Begal sih. Padam di blok tu padam. Bon kami kalau kami song bang kami tak ikut dia lagi. Kami lagi. Apa ini sih dia sih. Hari ini tak ikut. Kami masih tolak. Go back. Pinilada karjap ke medhanga the pharmacy karjap. Nitum law and order aphan aman pi sitame lapuson adai kawe raratum aphan kithe kitoke mentunita sekoidun thekhe pu airset prongset Kachesong sai kapede ponalo Kachesong sai kedeng atum pen ningje. Today here we are standing to defend our own people. The lady with no proof, with no proper reason. She is just suspected without any proof. Why should the OC of Dokmoka, Nilomoni, Malakar should beat
just like a Kashmir terrorist. Mariam is not a terrorist. She is not a murderer. She is just a simple woman. She is only suspected. Who has given him the power to ill-treat the lady? Of course, they have the right to ask a question because she is suspected. That we know. We public also, we know how far they know the rules and regulations. We also know the rules and regulations of the administration. We are not fool. The Karpis are not a fool. We are all learned people now. We know what is right and we know what is wrong. We respect you, the law and order people, but this is not the way to treat people. Unless and until you show respect to the women, the people will not show respect to you. If you want respect, you have to show first, you have to give first respect to the people or to the public. Then only the public will show respect to you. And today, we the whole people of Karbi Anglong demand Nilomoni, Malakar to be suspended and to be removed. We appeal to the governor, the chief governor of Assam, to see the situation as early as possible. And we ask the chief minister Himanta Biswa Sharma also to look into, to keep an eye to Karbi Anglong so that we the people of Karbi Anglong may live peace and harmony. Don't take our peace and harmony from Karbi Anglong. We don't want any injustice done to the people of Karbi Anglong, especially to the women of Karbi Anglong. We are the women of the Karbi Anglong and we know what the right we have. We will go on fighting unless and until you give justice to Mariam Rong Pipi and then Kanya Tongpi. They are just suspected. Lom kasi tham lom lo sulang so lom Nilomoni han kete alam ki apolo bong ban na dang si som ban si non kala Kachesong lom bong lo penangan ala to kelada kami situ ko lang lom supen ta penangan to la dang Kachesong ko na lom ten mo paklang ko Ito kami Dokmoka lo organisation to antur group Kachesong nagko alam di bang lelo tinamtangan ni be nang lokso no ola mastoring bocok pen nang lokso arlo karana phaka chinek ka holo lancho takali Dokmoka usi Malakar be an suarlo subhan alang minazi kithengi choko potake itu lo kithengi choko posini tu pining tu lo adi tu chini lo katu bawenda kai ke abrangan da sam police tu ke kabe bhenga kachine ka holo gitu asam police ke itu mana kachine ka basi kimin bang itu chini lo so posi Dokmoka usi ba suspend back nangji tapi itu mah hope ka Kachesong long nahi sa hope ka salong nahi atau kanu setame langsung nang kacine lapen itum aron atau itum cini pamikan nangji lapen anitin kami itum cini aron nangji itum cini buat itum Kachesong nangji jadi itum atau mabe lapen aron nangji itum cini pamikan lo buat itum Kachesong itum aphan lapen itum atau lo itum cematkan nangji lagi rong setame kafirik pen Kachesong hai hidet monon tame bang nakilang ai kiti pegang gambar terti joy nak kacine khap joy lah hai doi tum cecak nane athi tum ke dam tang ke luang lulo itum ko anu ne kisum cecakan lo iman ke tum phere nane aja thik nangi non het wa phil tame moriam la pipe khams tame ada ari pin pen kitim thap joy ne pen police daroga tum moy noda tum kacine khap ke theng khap lana ba ke nang tum tar pe ang rasta
kami nang itong peglong o sing ni mathadam ngalang itong magkito Kachesong nitong solo song bang sabi na kasi thamba na joksi nito majo sa melang ito aphan Dokmoka ako doktor teman kelang ledat po sinitong bertanong ngalang itong pen alang itong mami Dokmoka doktor teman lang ledat joinesi di medical college man cheganon po sinitong ajo si orang teman percewasi di medical college man silang pono mo na sini itu masong men sami hospital lang visitam ben hada ka doga ga lampe ipi penet ke lampe tumlam la da lampe lang ipen enlo la so akla da lampe na je than bena josi ni tu maning duk pikhanjang athe lang ipen na kana reng solo la so na ka akitu ka kisung ada yang keso nang itu manggo kami dokok pole tenang tum celang from ma itum cecak belum jima Junto, Korea Europea rokade, tapi kali acacan orang kali, ini FIR, tidak ini just suspected kali, jadi harapnya torture kurang kali kami, aji thana nahi, itu kami aji kau bisa risu, je aji kali bitorot, boleh sor kulita dead body hok, jinda hok, dudi napale, Malakar usi, Dokmoka usi, ini kidnap pun sebeli kami, aku tu nak jenel macam apa, saya dah jadi kau ini. Kami aro kanya topi jasi support kami proseson aro protection kami kuri khati kami grassroots kami long jot jabo lagi kami jam itu oporot jot asam hok kami central hok kami complain aro kam jasi support kami kan